pian zai le mel tha Anania Pandey hi kumsom ni panga chawa upa alani a tunlai Bollywood actress larzinga chuan aru no pol tak ani ome India rama khopui lun le film channa khopui Mumbai a piangin Australia chhuntur anei thaviang mai apa chunki Pandey hi actor ve thoni in film da chuang lai mai chu achang mana he nula mal lengal sei tak mai hi kan share na chu student of the year chu sangni sompakwa atang khan ani ome Tiger Shroff le Tara Sutaria tenen anchang hawani kha he film hi film industry a habul channa ani bokani ala upawak love dilaw hian in seina lama po adoi lem lo hle maya taksalang tam le apian zeina langtam thei thom no hak po awar viang ni in alang kumsang ni sompakwa thau hian pati patni orvo film achang le a hei po hi a hmunom le viau mai he film hi a mingang thau pu 1978 film remake ani nge hemi kum hian ache that ema wangin Filmfare Award a Best Female Dipat choi moina adong bokani hemi nuwa a film achan pani te hian soisel an hloviang na chungin achan le na Dream Girl chu sangni somni pathuma ero alo ting thokatin a en tlak viang mai boka e khurana nen an changdun nge ani Dream Girl masa jok phei khachu a hmu nom le zual ome apa hi actor ni in anu hi custom designer ani thung unaw nu nein anaw hi Riza I ani a film alu chut ma kumsani som pasari ma kachu Dhirubhai Ambani International School akal ani kumsani som pasari hian Paris a Vajati Fair nia modelin atelve a apianin alawzir boka fashion show vela potun thlengin alain lan vele zau thin ni inalang Time magazine in India mai chazinga mitla du omle 8 om anthan chuana kumsani som pakwa khan somthum pasari na hau phakin kumsani som nia phei chuan somthum pakhatna ania brand lar tak lotion sabon le adang siam tu Lakshmi Mulziana blade perfume le adang te siam tu Gillette le sanalam boy pui tu company Time extenen po anthok hau bokani kumsang ni somni pathuma achan na film Dream Girl chu baka ko gaya ham ka han te chu en thein a to a control film ero ala en thei ri lavani kumina hian the untold story of C Sankaran near chu anchang mek boka film industry a alu na ala rei lova Niku martema ni se alar to hlea malam hun eng tak nein acha swal fe ani lo chuan Indian film industry a su nu nei sho pol tak alani chhaumai thesin tun laya mai cheres larber Ria Ripley he nu hi chu soisel na lai tur awang via wangle hleitling si mel thasi khal si talen nei thasi anei te hian antivul chu kani ber hi he Australian nula hi atira chun hlotling hal mai bik lova Khovela wrestling industry lian berle larber WWE noya NXT program atuina ber wrestling lam tluang chu azo chhowe a wrestling chunga hian makeup a hnoina sa theile maya a mel thana khu bo phak chuang lo ma se makeup te lo phei chuan a mel thale zwal fe mayani tuna hian WWE World Heavyweight Women Championship belt kolmek tu ni in kumina WrestleMania hian Seth Rollins nupui Becky Lynch nen anin khwai noi donani wrestler te zinga an ming dik tak manglo hi an tamjok mai theya Ria po hi abang big lo a ming dik tak chu Demi Bennett ani dai WWE a hian ro omin tunlai polar tak the Judgment Day a telina thian pa Dominic Mysterio nen he Paul Dilarber tu hi an ni a finishing move hi riptide ni in WWE po in F move hi an hum hal thathokat viau maya kumsom ni pasaria upa ni mekin Australian khopuilar Adelaide a alo piangani lakviau ma se vacancy aum to tlat lo tuizong in ang mishing hi in ngai nata in du aul viau ni turani filmstar chuan filmstar bok anei du viawang hian wrestler te po hi in ngai zona in nei anwar viawa riai po hian a wrestler puipa ka anam puini bok Eddie Murphy chu du in kumsang ni somni pani atang khan anin zuya nikuma khan anin hual nge ani Fitnga le inchi squwa sang ni in kumsang ni somni palia tangkhan professional wrestling khovela azuang luta Australia khwale tuini ma se anu hi Italy chhul chhuak ani miawa wangin thapol ani nalai a ombok kan soi fo thin to angin thapol hi an chelo du viawani hi ama hi NXT champion po ni to ania a minglem alar pui viaw chu mommy ni in tun laya catchphrase po mommy is always on top ti ani nge Mani loka WWE chuan aram Australia Elimination Chamber an buat sia Nia Jax ani WWE in Elimination Chamber event an nei to chuan N2 nei tamber ani tabok alarbok ani nge yang
WWE video game a po khela man thei turin a character hi da ani ve boka WWE 2K24 video game a po Bianca Belair nen cover star ani phak hiala WWE meche superstar zinga mani pola WWE 2K cover nei thei masaber wrestler zinga chuan The Miz hi a endule ama inspire tu ania wrestling baka swimming karate rugby netball le soccer football thlengin a khel ve vek mai ni in fiamna lam chu ati thei viau ni turani